I pozdrav youtuberi, pozdrav gameri, dobrodošli na novi klip na kanalu Vuk Bradić. I u današnjem klipu snimamo na mom sam serveru, to jeste serveru koji sam ja otvorio, a to je Royal School. Danas znači ću vam pokazati prezentaciju servera. Znači, najosnovnija mesta, vlasnik ovog servera sam ja, suvlasnici su Michael Jordan, Faris i Ledeni. Ja sam znači glavni vlasnik i skripter i to je to. A znači svi uđite na server, RIP ćete imati u deskripciji. Potrebni su nam ovi promoteri i vipovi, također zapratite ovu našu stranicu na Instagramu royalschool.samp. Tu stalno objavljujemo nove slike i tako neki novi update-ovi kad budu bili na serveru. Pokazat ću vam znači najvažnija mesta. Evo, idemo znači do opštine da vam pokažem. Evo je. Tu je opština, uglavnom tu se dešava sve, evo vidite neki eventi. Evo je uhapšen. Evo da vam pokažem opštinu. Tu imate znači šalter zaposli se. Evo imate komunalac, vozač branša, mehaničare, bus vozača, taksistu, kamionđi, dostavljač produkata, vozač nafte, pilot, dostavljač delova, ronilac. To sve zavisi od levela koji imate. Ovdje izvadite ličnu, ja je imam pa neću izvaditi. Izvadi pasoš i rob opština, to sam dodao jer uglavnom igrači najviše pljačkaju opštinu i banku, jer tu može se reći da tu najviše slota novca ima. Evo ovdje bijajevci nešto rade s onim da sam ja motocikl ostavio. Eto, motor vuče, možda dođeš do autopijace. Evo baš kad me ovaj pozvao, doći ću do autopijace da vam pokažem najosnovnija vozila, odnosno vozila koje su na prodaju. Uglavnom neću sad dužiti neku prezentaciju, pozivam vas da uđete na server, dele se nagrade svakog dana u 8 sati i tako. Evo, znači pola vozila su igrači pokupovali, evo ovdje su ostala par vozila ovako, evo vidite. Naprimjer imamo i Monstera, evo ovdje malo su se sad razvrnula vozila, sad će mi to rad skec. Opa, ne može ovo vozilo izgleda ovako, greškom sam spamovao, ali dobro. Izgleda ne može se pomeri, ali sredit ćemo to. U svakom slučaju ovo vam je pijaca, znači najvažnija mesta je ovdje. Ovaj helper me zvao da im šta se dešava. Reci snimam pozajt. Ne ima šta će sada kaže. I vozila. Ne razume. Aj posle ću. Znači to vam je ovaj pijaca. Evo sad. Dobra stvar, stavio sam se ne plaća. Ovdje je također i banka. Banka inače sam odlično, mogu reći da sam zadovoljan kako sam odradio banku. Solidna je. Sad na serveru trenutno ima 10 igrača. Evo pozdrav za Farisa Rodaninija, Viktora Lebačića, Virjević Nikolu, Željka Dimitrijevića, Filipa Rajića, Luku Markovića, Urketa Cvetkovića, Mateju Džopalića, Stefana Vasiljevića i Elsan Fehretovića. Evo vidite, ovako je određena banka, znači možete gledati ovako se opusti napravite Cross Arms i gledate ovako malo banku, Ovdje kredit, ovdje kad ukucate na šalter kao banka, ukucate banka, tu imate ostaviti novac, podijeliti novac, transfer novca ako želite nekom igraču da prebacite određenu svotu novca, stanje na bankovnom računu i kredit, ovdje je račun, da otvorite račun
I obavezno kad dođete na server otvorite račun, jer bez toga ne možete, ja mislim da sam stavio da se ne može raditi posao, jer ipak ovo je roleplay server, pa zato. Sad sam dalje, eto. Evo ovako imam portove. Može da vam pokažem još ukratko spam ću vam pokazati i pokazat ću vam admin bazu, a ostalo ćete otkriti kada dođete na server sami. Port koji sam rekao, sad setim, banku sam pokazao, ajde pokazat ću vam admin bazu. Evo pozdrav Zamara Azirija koji je ušao sad i ja mislim da su to sada svi. Evo 12 igrača, opet je neko ušao. Nikola Virivijević, ok. Ovaj lik mi je poznat, verovatno je zaboravio kod. Pošto se to dešava nekih naših igrača, hitno neko goto. Zaboravio si kod. Postavit ćemo mu opet helpera, pošto nam bio helper, postavi helpera 9.2. Smeni helpera, on je bio na drugom akauntu 16. Tako, pošto mu taj akaunt neće više koristiti. Evo imate ovdje helper vozila. To je kada ste helper, pošto helper i admin baza su zajedno. Evo je tu admin vozila, tu je heliš i ovdje su motori. Još ću vam pokazati spam, ja mislim da je port 11 da sam nabuo. Eto, evo nas kod spamna. Znači, solidan spam i eto. Ovdje ćemo da završimo klip, a ostale stvari otkrite kada dođete sami na server. To bi bilo to što se tiče znači ovog klipa. Dođite obavezno svi na server, IP će biti u deskripciji i bacite sub na kanal, posjetite kanale koji će ostaviti u deskripciji, a mi se vidimo do sljedećeg klipa i dođite.